الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب ما جاء في ذبح لغير الله. المسائل الخامسة: لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. المسألة السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي رب سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بناني أني صبا شهر سفر من هجرية سانكالو فلانا بسوني ومغاني سيغناي. ميلادي النصارى كجاتي با فلاني مغاني صبا سانكالو كونونتونا بسوني وطاني صباناي. ambe dawda bu masjid ar-rajaa wa ambo kono darasu be shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab aka kitabu kono kitabu tawhid bonda minna ko babu ma jaa fi jabhi li khairillah. bonda minna ko dalila munun nana niya kantigali ke fe ngore minte alay della munun nana kayira ko ye mushrikiya de ye fulanka foya de ambo bonda de kono ay tunye kalanda mina yoromi al khamisatu masaila duruna la'anu man awa muhdisa nimmo min ye bidiya mo deme wa qad sabaqa annahu yasmalu li ihdasa fi dini wa li jara'ima. السابعة كمان اتون يعني اني غرا كغلا اودي غرا كوتا يابان تورا غرا. السابعة مسائل ولون فلنا الفرق بين اللعن المعين ولعن اهل المآسي على سبيل العموم. مسائل ولون فلنا كو ديفرنسي ني فرانفانسيا بي kamugo kere-kereya ka danga ani ka ala kutabagaw danga ni gorobali dangali ye ko faranfansiya be faragu be kala kutala be danga ala sebiru umumi ani ka mugo kere-kereya ka danga ko kelewunte faragu buni nyogonche. fal awwalu mamnu wasani jaiz. minye kamugo kere-kereya ka danga o balilendo wotebe ika mugo kere-kereya ka ta togoma ka danga wotebe me minye kala kutala u danga gorobali dangali basitola. misalin lanatullahi ala zalimin lanatullahi ala sariqina. alaka danga be tonyali kelauka alaka danga be dolominauka alaka danga be jeneyakelauka bashiten ninna me ka mogo ta togoma ka kere-kera ka danga ko o balilendo me ni dangali ke gorobali e ko bashitolo dagara. fa iza araita man awa muhdisa ni eye mogo ye aye bidiya mogo fara yere ka deme fala taqul la'anaka Allah kana fo tigi malaki danga
ni hari eye mogoye aye bidiya mogo fara yere ka bake kala fasa kana fo otigiye ka ta togoma ka kerekira ko alaki danga bal qul lana allah man awa muhdisa ikan ka fo chogomi iba fo de en cide alay mogo danga mogo be bidiya mogo deme ka fara yere ka deme alay danga afoni ntota me kana tigi kerekere ya ko alay danga iba fo doro ni mogo ye bidiya mogo la fasa ka deme alay danga akoy iba fo o chogo de la ala sabili umumi gorobali boloyaka ala sabili umumi ibe dangali inke ala sabili umumi gorobali boloya de ka me kana ke kerekere ya ka wa dalilu دون سمي رحمه الله أقول دلائي جمعي والدليل على ذلك أقول دلائي جمعي ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كنا بنيما كسن النما بكى لما شار يلعن أناس من المشركين من أهل الجاهلية قلت ما متشيدين تنكرا أيد جمع كل دوتا مشرك ولا أباكي كودنغا بقوله ناكا كما اللهم ألأن فلانا وفلانا وفلانا شيدن دلك نينكا كقنوتو دولا كمشركو دوتا وتوما كودانغا ألايكا كرسا دانغا نهي أن ذلك ألا يتشيدن بالي أولا بقوله تعالى ألا يتشيدن بالي أولا ني ألاكا كما مسامين كورتاليندو ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يواجبهم فإنهم جالمون ala ko cide ma ko foyte bolo ko shite bolo na jaranne alaye mbe ebake kamunun danga mbe tubu kuye ube tubi ube to ukam ewa munafiqin kafulan kafuyaka ne ala bulla jaba na kari ne alaye ne ala be tubi kuye ube tubi aw yuwajibahum fa innahum jalimuna ube na kari ne alaye ne ala bulla jaba pasige to nyali kela udero akera o chogola fana cide nye mugo munun ta togo kunutula ku danga ala yu do kanda utubira umasa fulan kafayala utubira fal muayyanu laysa laka anta li anahu nusamin ko rahimahullah ko mugo kerekerele ko te dagaye iko ta togo ko danga de wa kam min insan ako hada maden kacha sara ala wasfi yastahiqu bihi la'anata ko atunkera chogoya dola chogoya minnani dangali kaka summa taba fataba Allahu alayhi o ko fi atubira ala yakatubu minafana mugo chaman tumbe la hala dola la hala minnani dangali kaka ni o ko fi ala nana tubu noya ya tubira wala donc dangali tade fuleninye wodi ya to Abdul Salam Barajish kitabu dobe ko tahjiru sabab القول البديع في تهجير سباب من قطورة تبديء والتفسيق وتكسير القول البديع في تهجير سباب من قطورة التبديء والتفسيق والتكسير من كتاب نمباي doni ke baga do de nindila dor kata depuis doni ke baga temeno ahli sunna wal jamaa ka doni ke baga baw temeno ani sisa munun be balola munun sara aye ulude ka kuma fara nyogon ka kitabu in kono onni nye kuma kaba kolenye ka demisenu baga uku yire koloshi bidiyalima ani fashigali ani mugo ka kafriyali Sheikh Suhaimi Sadu Suhaimu ayat taqdimu ke kitabu kalanaka ka taqdimu kai akonnin kitabu ya kitabu nyumam baye akaka akachari akokuma mana kalandon kanka kitabun kalaka nyedo kosobe ako kanka kitabun kala kosobe ako kitabu min yedoni ke ba ka kuma faranyon ka ko doni ke baka bele ba jahabijatu min al ulama
ako doni ke baga bele bam munun temena nu munun be munun sara munun be nyana mayala ko aye wulu dama ka kuma de faranyon ka kitabu in kono donc Abdul Salam li Barajis o kitabu in kono akon ninye dangali min fule ninye chide nye balili kera ikana mugo kere ya ka dangat ibe se ka dangali gorobali make awa ko dangali min fule chogo mi de ko kafriyali bo chogo de la ko bidiyali bo chogo de la ayo fu kitabu in kono mana ka fo ni mugo min yen fo ye bidiya mugoy ni mugo min ke ye bidiya mugoy ani karasa e ye bidiya mugoy difference be o kanka kolosi difference be ani fana ni mugo min yen ke kuma fo ye kafiri ni mugo min yen ke wale ke ye kafiri de ni mugo min yen ko sugu ke ye kafiri de ani karasa e kafiri difference be ka kolosi bo ni mugo munu yen ko sugu ke jeni akelaw dangalendo sunyali kelaw dangalendo mugo munu be bida mugo fara yore ka kula ko so dangalendo ani karasa e dangalendo difference be donc nunu ka korosi minye lani bil umumi wa tabdiu bil umumi wa takfir bil umumi o bese ka ko chogo bela ni mugo ni fo ye kafire ni mugo ni kuma ke ye kafire ni mugo ni kuma fo ye bida mugo ni mugo ni ke wala ke bida mugo ni mugo ni ke ko sugo ke baga dangalendo bida deme baga dangalendo jene ke law dangalendo bashite nununa men ni be mugo kere karasa e kafire wode be hatagi saratu dola o be hatagi bi subuti suruti wa intifa'il mawani saratu doka sabatiye ani ko do kana ye lanil muayyan tabdil muayyan takfir muayyan o be hatagi bi isbati suruti wa intifa'il mawani min ye gorobali foli e bashi tola donc fule ko re foya ako dangali gorobali lama ani ka mugo kere ya ko danga ako ko kelunte ijan yughaju haja min dalil mufassali min dalil munfasili bruseminu ko minye muallifu yen kuma nin dalila ko ayabo ayen nin fo ka bo dalila de la ko dalila mi mabonni hadisa na bora hadisa wure de la bolo konni ijan yughaju haja min dalil munfasil min ye kafu kam mugo kere len danga anika e wa dangali gorobali ku te kelenye ko o bora dalila min na ko o dalila imbolen te nin dalla kono bora dalla wore dalla min te ninye wa ka anna al muallifa rahimahullah akum ya bikumi muallifu shaykh muhammad ibn al wahhab alaka nema qala al aslu adamu jawaji itlaqi lani Muhammad ibn Wahhab alayhi muallifu ye alayhi dalilain fale ka bonni na chogori ko ate daga ko mo kere dangale ani dangali gorobali te kelenye alayhi akad dalilain bo hadisa na chogori ibn Siminu bode fo ako ale bolo al aslu adamu jawaji itlaqi la'ani Muhammad ibn Wahhab bolo lesiri la te daga yere de kam mo dangate ate daga ikad dangali de ke faja haja li hadis la ina li umumi bonni hadisa fule kana ka dangari gorobari la make mana Sheikh Muhammad ibn Wahhab la nyini ale bolo ate daga hada madenka ke dangali kala yerede ate daga ka dangali ke yerede men ni hadisa fule kana ka dangali gorobari la make fayabugha al khusus ala aslihi donc bolo minye kam go kere ya ka danga obeto al lesire ka daga lente mado ya famu Sheikh Muhammad ibn Wahhab bolo ate daga ka mugo danga yerede min ni hadisan nana ka dangali gorobali la make donc o ya iranna dangari gorobali la mabbe daga min me kam mugo kere ka danga obelle sire ka ote daga ye li anna al muslima laysa bita'an wala bil la'ani parce que silama teke mugo saputeli kelaye silama nyuma teke mugo lebulu kelaye mugo saputeli kelate silama nyuma e wala la'ani wala bil la'ani silamate mugo dangal bagaye silamate mugo saputeli bagaye lagosi bagaye silamate mugo danga bagaye wa rasul sallallahu alaihi wasallam alaka cira alaka taruna kisibaka laysa ta'anan wala la'ana cidente mugo lebulu kelaye
ciden te mo dangali kelay ciden te lebuli kelay ciden te dangali kelay wala alla hadan wajhun aghjal hukm min al hadith la alla aw akum muhammad ibn wahhab fulaka kiri min hadisai nan ni chogodela wa illa akon ni ote fal hadithu la tafriqa fihi hadisai mana kam mo kere danga anika dangali gorobali ke hadisai mana kulu bonyono hadisai man wulu faragu ke min munna sheikh muhammad ibn wahhab ye faragu ke aye ka faragu ke chogo fuleni lesri la mo te dangali ke la de silamate dangali ke silamate lebuli ke lesri yo ode min niya ne hadisai ye dangali gorobali la make o ya yiranna kaw dangali gorobali la make abedaga me dangali kere li ka mo kere ka dango ba nola lesri la wote daga donc ale ka de la boyoro fule ni yoro de la donc ala kulli halaka famu doro ka jama kulu do dangali gorobali ani kam mo kere ka danga ko kelunte don ke bago sonne mbama ka dangali gorobali ke ala ka danga be ala kutalaw ka ala ka danga be dolominaw ka ala ka danga be jenekelaw ka basitenina me karasay dangalendo yere kolosama uba funinde man lanul muayyam kam mo kere ka danga yere kolosama الثامنة هذه القصة العظيمة الثامنة شجنا هذه القصة العظيمة وهي قصة جباب كن قصة بلبل باي من يلومو كقصة ما نكون مغدنا جهنم كنو تاسما كنو لومو سببولا مغدنا أرجنا كنو لومو سببولا من قصة بلبل باي كأن المؤلف رحمه الله يصحح الحديث أبيكم المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه بحديثين صحيح نيا أياك دليلك حديثين عليه حديثين صحيح ولهذا بنى عليه حكما نند قصو عليه كيري كيناي ودي قصو عليه كيري بلاكا والحكم المأخوذ من دليل فرع عن صحته ونيا مويه كوني aya ka delila bo hadisa dola o bayira ko hadisa ka kina bolode wal qissatu ma'rufatu bo qissa fana adone ndedo an kuma naka aka dersu yoro la qissa fana done ndedo kuma chaman de be qissa ina an ko minye Sheikh Albani aleko qissa nya mawqufu re salamani ka ako salman fara Sheikh qissa min abani sirran kawdela ale ya kisa in kai siraliyati de kafo ya odiato do ko asaru de do hadisate do yake asaru de ko hadisate ko pasga masabati ko ci de nyafo donc abe ko minni nya akakiru joaka abale bolo asahalende do pasga be don ko bolo fana ko asahalendo pasga nya Sheikh Abdallah Bumbazi ka kuma segala ale ba sarahu abafu hadisa in ka kene ko pasga ko minye e wa tarikh ibn Shihab ko shebaw dode do ko shebaw de da ajatira ko sheba de do ko murassalu sahabiyu sahihu donc Bumbaji be hadisa insa mais kuma be hadisa inna ay Bumbaji yere nya Bumbaji yere tasige segala fawjani ba la saha Bumbaji ba la saha التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم التاسعة كنتنا كونه دخل النار بسبب ذلك الجباب الذي لم يقصده كنتنا كو اوا تشين دو سببو تاسما كونو لومغو اند كرا تشين دو سببو يتاسما كونو كاسورو اما اوا لومغو ينفقا كانتيغني لانيني فنا aya kantige ni karabali bolo de ama kantige ni lanyine na aya lanyine na dusukunya ka kantige me ona tabe atara jahannaba me akan nin kolosi nin tashiya kolosi aka ka janto ala bo buseminu bena kuma ani masaila do ka ba fo nyefe abe ko muallifu ka kuma ako abe ko mi ube nyogo nguli o yorola abe faranfansa do yorola kononto na fuleya ako cheyin donna tasuma kono ni limugo sababu e kasoro amal limugo in kantige
ka kantigalin ke ka kira addu sukunna kantigalin kera de doro pour ka ewa karabalin de nyoni ka boaka mais ama kenin la nyine aka fam manan alladhi lam yughshirhu ama kenin la nyine du sukun kono aya kede pour ka karabalin nyoni ka boaka wada ta ko bal falahu takhallusa min sharrihim ayel lumu in ewa ndili ke lumu in fagalike uka boliye pour ka kisi utoro dema mais ama keni baton nganyai ama keni baton nganya baton la nyine boli nyede aya kede pour ka kisi utoro ma hadhihi masailatun laysat musallamatan aw sen bunu seminu ko afule kan ni masaila min fo ko ante seka sonnima abolote fa inna qawluhu qarrib walau jubaba bon hadisain kono na nu ko bato fenke harin na kera lumo de yaqtadi annahu falahu qasira taqarruba o ba la nyini wala nyini munyo ba iranna de ko cey lumo yi aya faga ni la nyini de ani bato pour kagre amma law falahu takhallusan min sharrihim min na yasur cey lumo yi faga pour ka kisu toro de ma fa innahu la yakfur لعدم قصر التقرب ولا تكافريا بس اما باتو امون انغنيا اما لومو فغاني باتو غنيا ولا تكافريا نا يا سوريا ككسو تورو دما اما لومو فغاني باتو غنيا تكافريا ولهذا نند كوسو قال الفقهاء كو لو اكره على طلاق امراته فطلق تبعا لقول المكره lam yaqai talagu wodi ato fuqaha ko konnu yemu karaba ka fuiki kam musobila yi kam musobila karabali inde kama koy kam musote bilalin te bo sirafe bi khilaf ma law nawa talaga fa inna talaga yaqaw min niyen ewa musobila ka bilali de ngania ka bilali be bo sirafe wa in talaga daf'an lil ikrahi lam yaqai men ni ka musobila pour dodo yi karaba ni mi ka musobila ambi faga ambi kete eye muso imbila pour ka karabali mi karabali min bi ka ko ode boyere ka bilali inte bo sirafe wa haja haqqu don simu ko yeccinya de fana fuga haw ka kuma min fulen ni nyen yeccinya de li qawli sallallahu alaihi wasallam kiden ka kuma koso alaka taruna kisi baka innamal a'malu binniyati kiden ko baraw be kenin nganyade yemmi ngania o de biye donc fuqaha be ni masaila ka o masaila sahalendo nu yemmo ko karaba ko ikika muso bilade ni ya bila puri ka kisi karabali ntoro de ma ne illa nyiniti ka muso bilade muso inte bila ne ni mo yere ka muso bila bi ngania la nya bilade bilali be bo asrafe wa jahirul qissati aquni qisan yere jahirul laje anna rajula jabaha bi niyyati taqarrub qisan yere jahiru bayira de ko cenye lumo ko infaga ya kantige ni bato ngania de qisan jahiru abayira cenye lumo ko aya kantige ni bato ngania de li anna li asla parce que l'isri la anna li fi'ala li mabniyan ala talabi yakunu muwafiqan li haja talabi parce que l'isri la hada maden ni ko min nyina ife karsan ninke ni o ko machina nke o ko machina ani min nyina ife o kelin o bebe be nyugo nade ani ni ife karsan ninke ni o ke ani nyini fimbe o bebe be nyugo nade abe ko min nyini ni fe e o fana ba fe iba fana ba ke o chogo de la min nyini ni fe ba ke o chogo de la jahiru bode ira wa nahanu bunu semunu kunu nara khilafa ma yara al muallif rahimahullah akon muallifu ya minye koyina kulu bo otanade ye mana alaikum muallifu taye munye ceyinye lumugo inkantige me amake ni batonga niyaye me ona tabi atara jahannaba otewa buru seminu kulu bo tanaka ulube munka sisa ceyinye lumugo inkantige ni batonga niyaye atara jahannaba na ya soro amake ni nganiyai ani la nyine obeke komi karabalile ateta jahannaba ate kafiriya
أقول بودك أي أنه لو فعله بقصر التخلص ولم ينوي تقرب لهذا السنم لا يكفر. أقول بمنك نيتشين توني باتوفين أنه لو فعله بقصر التخلص ناتونيا كده بور أكاكيشيده ولم ينوي تقرب لهذا السنم لا يكفر. na ya ke pour aka kishide alema ke pour kangania batoye bolinye me aya ke de pour ka kishin munun torama ate kafriya li umumi qawlihi ta'ala alaka kuma gorobali koso man kafara billahi min ba'di imanihi alakuni mu'min kafriyara ikalli man yakofe illa man ukriha kuni mu'min karabara wa ghalibuhu mutma'innu bil iman iddu sukumma fantenu ni liman yayi ولكن من سرها بالكفر صدرا من أمغمي نيكا إدسكون فرلين دي كافريا كي بكافريا ولا من مغمي يكافريا كي من إدسكون ما فانتلين نلي من ياي من أي كافريا إنك بوليكا كيشي كرابالي تورو دما على يركو كويتين من أي كافريا وهذا الذي فعل ما يوجب الكفر تخلص مطمئن قلبه بالإيمان وهذا الذي من فلنية فعل ما يوجب الكفر تخلص مطمئن قلب الإيمان من فلنية عليه أيفنك من بك سببك هذا مدين كافريا تخلص بروكا كيشي تورما كربالي تورما مطمئن قلبه بالإيمان ما أدسكم ما فانتلين الإيمان يعني نمغمين كافريا كنين تقولا أي كافريا كوكي بوري كتشي تورو دما ما يدسكم ما فانتلين دون الإيمان يعني إيه كافريا والصواب أيضا أقول صوابي مهم يتقول أنه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل. donc an bora min ya fa ma yasuru ne yen nunu ngoro bali fo hadisa la katme mun kera sababu cey makafira ko kuma chaman de be cey ka kafir na kafiri bariyala ne ko hari ni doni ke bon ko afolo ko hadisa masa parce que pour kani cey ka baran cey ka koni ani mimbe an ka qur'ana kono ya ko fara nyogon ka barabo yoro de lamine nyo fo kuma sabala derisu temina ka jantola nko doni ke ko pour ko fara nyogon ka mon nan nin ce yin nin ke pour aka kisale tara jannaba ala kono ko qur'ana kono ni karabara ko ka fendo ke ya ke kasuru iddu su kuma fantile ni limane ma kafiriya mais mon nan nin kafiriya tara jannaba donc an ko doni ke ba ye jabu sabafo jabu folo asure wa hadisa masa Suleiman Farasi re de ya fo israeliyati de do donc nu o sabatira kuma bewa kele fulana nko harin ni hadisai sahara iba soro cey ayen ninke karabali bolo kam ya tara jahannaba oye mugo munun temena nyewlu ka sariya de ni mais an ka sariya kono ni karabara de ka fenke idus kuma fantren limaniya ite kafriya ni nyewlu ka sariya no delila fo إنه وإن يجهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إجا أبدا نكون مرلمين سنكتين أدوال بيانكم أكون آية يايرا جاء مغمون تمنا أني هري نولو كربرا كافريا بارك وبيتا جهنم أكو آية ينبود يرا أني فنني حديثكو فو كافو تزوج الله لأمة القطع ونسيان وما أستكره عليه ko cide nko ne kam manto ala temena ne kam manto ma nu ye minke ni katawye ubu ye minke ni nyinaye ubu karabara kam minke ala ya faruma Abdurrahman al-Badri abafu ni hadisa sarhula kunnu nu nyayiranna ni hadisa ya yiranna ni cide ko ummati kayiranna ja manto temene ni e karabara ko ka fendo ke atikisi kafiriyama ja cide kam manto de kerekerani ninye wote fulana yiwa mbun ko sabana uko cey makaraba parce que boli mindo ko ite temede amode fo hadisa qisa en kono wa uko ite temede men ni ko be sagidu ha uko ite teme ulude ka boli ka fo ka kantigele fendo dama men ni mo min ko ni nete teme nete kafiriya ke membe sagi bo ani fana tumame fora cenye ko bato fenke ama fo nete bato fenke fonye
ako atimbolo de ako bato fende timbolo o de be qisa kono o ko ay hari lumugo benye ay lumugo mina ka kantike ka duma ko ola makaraba donc nyen njabu saba foye donc Muhammad ibn Wahhab yafo masaila kono sisa ko ceyi matta wa ko inkeni la nyini e wa batol la nyini ko ayake pour aka kisi utoro de ma me ona tabe ko atara jahannaba bo bunon seminu ko uluma so yoro de ma ceyi nyake ni baton nganyade o de yato kafirera tara jahannaba parce que ama ba ko inade akwa timbolo de ko hari lumo benya ayi lumo mina ya kantiga ya duma atara jahannaba alayya keni baton nganyade na tumma keni baton nganyate kafiriya ni aya koso seminu fulaka aya minka o de yato ko wasawabu ni masala yo famu ha bo amboy bo wala ko wasawabu ayda annahu la farqa bayna alqawli almukrih alayhi wal fil ni fanay masala wore so soli ben na don ke baw bolo don ke baw doko ko karabali be kuma fota de la me karabali te ke walela mana nu yu i karaba sisa ko ika alan nani ube yu karaba ko ika ciden nani karabali be se ka do yorola ibe se ka kafir kuma foli ko karabali be do o yoro de la me kafir ke wale keli ko karabali to yorola de mana i karaba yara ka kafir kuma fo bashi tola ibe se ka fo ni diskuma fantilendo me ni karabara ka ke wale de ke ko ibe minade bo bunu seminu bolo ko faragute i karabara ka kafiriya kuma fo i karabara ka kafiriya ke wale de kewa karabali be marasi abela ibe itemina min yuru min fule ni fana ka gele Sheikh Sal Fawzani ale ba ka de karabali be kuma kandela te ke wale la Fawzan ka kitabu kono ana kan yin kali jabi kalando ya yin kan ni na kan yin kan fo wakati dole ba fo arajihu ya jumayin ni masaila ina ale ba fo ko karabali be kuma kandela karawari te ke wale la me ubu ka delle ke min yebulu seminu bena fo abe ni qisa kelende misal Abdallah Bumbaji karabali bale bolo ke wale la Abdulaziz Rajihi karabali bale bolo ke wale la ibe karabani kuma ye chogo mi ibe karabani ke wale wo chogo la Fawjani bolo nu yu karaba ko ka sujuru be boliye ate daga ka sujuru be boliye karabali to yorola o ye ke wale de karabali to yorola min nu yu i karaba alannani ibe se ka alannani karabali be se ka do yorola munna aya min kala man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman akunni aya jibi sababu ko amaru da ci den nan ne aya jigina kuma tewa ha karabali o yorola ako kayira ni yake wale ke hari ni karabara de ibe mina karabali te ke wale la abaka de la ke hadisu jubab ako paske che karabara de ko akallu mo kantiga yellu mo kantiga tara janno Fawjani kadde lawfule ko karabali be kuma kandela me karabali te ke walela me buna useminu ko wasawabu aida ako sawabaye min yetuguni annahu la farqa bayna alqawl almukrih alayhi wal fil ako farabute nu yu karaba ko ka kafir kuma do defo ube yu karaba ko ka kafir ke wale do ke farabute abe karabali de wa in kana ba'dul ulama'i imaya ako harina yasru doni ke bawo do yufarriqu doni ke bawo do be faragoke wa yaqulu ja ukriha ala alqawli lam yakfur ako harina yasru doni ke bawo do bolo farago be doni ke bawo do bolo ni karabara ka kafir kuma fo ni yafo ko ite kafiriya wa in ukriha ala alfi'l kafara min nu yu karaba ko ka kafir ke wale de ke ni ya ke be kafiriya doni ke bawo do bolo wa yastadillu bi qissati jubab don ka ba munun ben nin fofu ka dalla ke munye lumo ka hadisa min fulubu ka dalla ke ninde wa qissatu jubab fiha an-najru min haythu shihatuha aw lumo yin fana ka hadisa min fulan ninye shikabala ka sahali royerla wa fiha najru min haythu dalalatu dalila boyoro la fana ko ibi ka dalila bo hadisu jubabula ko karabali te ke wale la ko shika boyoro fana la lima sabaga
من تمنا أن الفعل المبني على طلب يكون موافقا لحاجة طلب أن يمون فون كتم كو هذا ما دكون نكومي نيننا إفه نكومي نيننا إفه إبن منك أشغلن بمين نيننا إفه ده parce que نيننا تشيفه ده كبتو فين دكه تشي نيبتو فين كمان ننكريا فنا وبي مونيرا وبي مونيرا ولا أصلنا ده وي مونينا في أصلنا ده ما أيوكي ولو فرد أكون مثال هرنا تنكر أن الرجل تقرب بجباب تخلصا من شرهم أكو هرنا أكيرسا شيء يلوم وين كانتيجي بروكا كيشين وتورو دما أما كانتيجي ني أو بطنغا نياي فإن لدينا نصا محكما في الموضوع أكون نص بامبولو كل منا توسلنته وهو قوله تعالى من كفر بالله ويقول جمعي على كما لكم من كافرين عليه الآية كتا آية لبا ولم يقل بالقول ألا ما من كفر بالله بالقول اسكو دي فورا أقول مفهوم فما دام عندنا النص قرآني سريه بنسمينكم ما دام نقرأ كل بانغالين بامبولو فإنه ولو وردت السنة صحيحة على وجه مستبه فإنما تهمل على النص المحكم أكون نقرأ آية جيل قرآن كل جيل كوني بامبولو هرني حديثا من نانا حديثا من متشابه دو أم به حديثا يساقي كتا آية عندما آية محكمة من بامبولو دي أم به حديثا يساقي كتا ودم مثالي لالي بولو هري حديث جبابي كساحيري نا سهرة ما كي متشابه سيسوا آية بي ألا كوني مغمين كافريرا أما كافريا إنكري كري كمكا bon ni hadisa nana ka fuke wale sentala ni hadisa inkera musbiha mutasabihai ambe hadisa sage kata ayati muhakkama dema ka fu karabali be kuma kanna karabali be ke walela al khulasatu akoka kuma surunya anna man ukriha lal kufri lam yakun kafira ni mo karabara de ni karaba ka ibla kafiriya keli do de ma ite kafiriya ما دام قلبه مطمئن بالإيمان ما دام ند سكون ما فانتلنو نيلي من ياي ولم يسره بالكفر صدرا يد سكون ما فرنين أو كافر ينفوليه إت كافر أكيرا كمالا أكيرا كيرا ولا ماي نين فنان سهلني أن يفو تشوكو ما بدوني كبا دوبولو كربالي بكما دلا تكي ولا كو حديث جباب ko parce que ninche karabara ayellu mo kanti gatara jahannama akafir yara karabalika donc ko karabali te ke walela ni karabara de ko ka sujudu bi boliye hari nu ni marafa de jolembi kunna ni ye sujudu bi boliye ye kafir unu tigu bolo me bunu seminu ko sababa toye sababa munye karabali be kuma kanna chogomi karabali be ke wale fanala nu yi karaba ko ka sujudu bi boliye de eye sujudu bi boliye ne karabara iddu sukun kono sujudu to iddu sukun kono iddu sukun ma fantile ni limaniya ko sujudu teke foye ni ala kelem fewte ni yo sujudu nke puru ka karabali nde tora boyka ikana faga bashi tika ite kafiriya mais abdulaziz rajihiye nuguta do foya mais bede haklite sika jibola ni mo min kalande ye kalande nu yu karaba ko ka sujudu de boliye i sujudu te ka sujudu ngani alay ulube ka du sukun kono wala doni ko ko ke janton yorola ni e karabara kewale konika ni karabara kewale konika ni ka hakli be yombe parce que bunu sewini ko sarti be doni ko do polo ko ni karabara kewale kelika kewale keto angania ko nebe nin ko inke alade angania nye ko inke alade wo ko ni mo ngania sa ko be kafira be wuri simu ko ni sarti fanati seka sabati beka ako parce que be makala mo min kala na de be seka ni yorodo kele afulana karabali be se kana degere dola hada mane hakili be cinya ite ni yoro yere e ko ni be sujuru bi drombe kesi chogomi ka fu min kan ngani an ka sujuru bi purun ka sujuru to ne ka sujuru be ke ala de ne ma sujuru ke mbole be to yede makka marfa jolento wala karabali ko ni ko ni e sujuru bi bole e kafiriyara ube kafir kuma fu ni ko ni dusukum ma fantile no ni limaniya e doron ka fo nin komin fule ni ne nin kede doro puri kanin faga mais ala kode sabati lembe ndusukun nkono li manade ma fantile men ndusukun kono o ya wasaka ite kafiriya
min nimmi sera kangania ka faraka yibila karabaki bila kafir baramina aketo kangania alai o fana kanya ikana ngania ewa bolini العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على قتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا العمل الظاهر. العاشرة التنى معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين min ye fulankafoya kadara bonyali mu'minu dusukun kono anyo do kisayna ka fo fulankafoya ye fende akabbo mu'minu dusukun kono mu'minu te so fulankafoya ma fulankafoya kabbo mu'minu dusukun kono kosabe ayota yoro juma kayfa sabara jalika ala qatl cogodi mi so nafagalima asabari la fagalika me amaso kallumo in kantike akonne te kantigeli ke foye ni ala kelempewte mu'minin sabatira fagalika maso ka kantigelinge asabatira uyafaga wala mu yuwafiquhum ala talabihim uyemu nyina fi amaso ma kaunihim lam yatlubu illa li amalan jahira kasoro ma fo nyina fi fo bara bangalendro uma fo lumo in kantige pikanga nya ko ya kantiga ka boriya uma fo mu'minin yew uko kantigeli fe do kantiga ka boriya do akote akonete kantigeli ke fo yeni ala kelempewte ume foyi nyina fe ni bara jahiru inte bara bangale inte ni ona tabe ni fulan kafu yakka bole bolo amaso asabatira sabare law kafaga me amaso fulan kafu yemma tumu museminu yenni fo ako wa qad bayyana al muallif rahimahullahu ta'ala bo min ye ko fulan kafu yakka bo mu'minu dusukun kono muallifu ya amana banganye parce que nin cey maso abara wi ma fuyi nyina fe fo bara bangale me wona tabe asabale rafagalika amaso kun be nyogonya wiye min nyina fe kake masailatu no siminu ko masaila dobe hal al awla lil insani idha ukriha lil kufri an yasbira walau qutila aw yuwafiqa jahiran wa yata'awwala hadhihi al masailatun fiha tafsil adonna masala wala akon ni nyem masailai yala mugo ni e karabara sisa koy ka kafiri yake sino ambi faga yala ika sabali ukuy faga de wa ube ubiye mun nyini fe e ka tawilu ke ika kedewa ika kisi juman fulala ibe juman ke ako faram fansha ben masailala mana ni a nyini na ife koy ka kafiri yake karabara ika kafiri yake yala ika sabati ikana kafiren ke uki faga ube uye min nyini fe ika uke jahiru puru ika kisi ikanka jumanka ni donc ko farampansia bala abena farampansia fo awala folo an yuwafiqa jahiran wa batina wa hada la yajuz li'annahu irdatu mogon ni fendo nyini fe kafiriya do nyinana ife e munu nye kafiriya nyini fe e ko be nyogonya ka kafira inke jahiran wa batina ninte daga paske nin koro de bora dina ko ni nye foloy asani ya fulanna an yuwafiqa jahiran la batinan walakin yaqsiru takhallusan min al-ikrah fa haja jaizu fulanna ni kafiriya nyini ni fe karabara ko ka kafiriya ke iyu be nyogonya ka kafira inke jahiru me ikononana idusukun ma fanteno lili mariyai ni me eye kafira inke kenema ka surati dusukun kono puru ika kisi uka karabali ma nindagara ni nye fulanna anyini ni fe ka kafira wi karabara ika kafiriya iya ke kenema hada me ati dusukun kono nindagara salisan sabanna allan yuwafiqa la jahira wala batina ويقتل وهذا جائز وهو من الصبر سبنا منye nuko nu yukaraba ko ka kafiriyate ika ba ka kafira inke jahiran wa batina isabalira fo uyifa ni fana dagara ayo sabayin famu wala ha
folo uya nyini fe ka kafiriya eyu be nyogonya i kafiriyara kene mala ni konona be ninte daga nin koro de murtira ka bodina la fulanna uya nyini fe yi karaba ko ka kafiriya ika kene mana la ye kafiriya inke me kafira nti bisukun kono nin dagara me eye kafiriya inke puri ka kisu toro de ma me ati bisukun kono me ye kafira inke kene ma puri ka kisu toro me kafira nti bisukun kono nin dagara ni nye fulanna sabana uya nyini fu yi karaba ika kafiriya kene mala wo kono na wo nete swawtama ko mi cey nyemminke nu ya fa qisa kono nim fana dagara parce que nin to de ko sabali mais abena faram fansha do fo nim fana la lakin ayyuhuma awla an yasbira walau qutila aw yuwafiqa jahira mais anko sisa ku be nyogonya karabali la kene mana la me idu sukun kono imaso amma fo dagara ba pour ka kisu ka toroma ani adagara fana ika sabati kalli mana ka fana kifa mais nunu fula la juman kani parce que nunu fula be dagara anyi sabare fo folo in konte be o ye murti de ka bodina kono me fula inde dagara bo nin fula fana la juman kani fihi tafsil nin fula fana da faran fansha be ija kana muwafaqatu li ikrahi la yatarattabu alayhi dararun fi din li ammati fa inna li awla an yuwafiqa jahira la batina a faran fansha na yasuru min karabara ko ka kafiriya nke ni kafira nke kenema me ati kono la na ya sura torate dinaka kafira minke na ya sura atorate dinaka donc fa inna li awla an yuwafiqa jahira la batina donc min ka kan yoro la o ye min nyini fa ke kenema la jahiru le ma kanaki kono na ya sura eta ni kafira nke kenema ati duskun kono ibe kisi atora fanate islamiyya la globally atora fanate islamiyya globally ka abe daga adagara ka wa kafiren ke jahira mi kanaki kono la munna abena mana fo la shi ama ija kana baqa'u fihi maslahatu linnas mislu sahib limal libadil fima yanfa'u nan ko aka tigi be nyogonya na ya soro ni be nyogonya ni jahiro nati kono atorate islamiyya globalika adagara ikake kuma mana na ya soro mugo de na politiki de ye na politiki min fana ka financement chairman de be islamiyya ka ndiyala nin tigla mo kato islamiyya ka islamiyya finance na ka fa juman kan akato islamiyya donc ni mugo ye na ya soro mugo de do mugo min na politiki de do na politiki min fana be dina finance ko sobe nin ko sugu yo ode soro aleka ewa ube nyogonya jahiru la kasoro amaso akono la puno akato silama ya ka silama unafa awli ilmin nafi ube na ya soro doni ke bakati do mogo chama be nafa ke na ka doni ke doniye donc nin tigla mogo fana na le de karabara ko aka kafiriya ke kenema na ma ke abafa bo na yi kafirin fana ke atora te silamiya globalika atora be adronde ka amba fo ni fana ye ni doni ke bagade do mo be na fasoro na ka doni kafira inke jahiru aka soro na ti dusugun kono pour ikato silamo ka na fasoro ni ikana fa wa ma asbaha zalika anin nunu na nyugono hatta illam yakunu fihi maslahatu fa fi bagaihi ala alislam jiyadatu amal wa huwa khairu muharina ya soro ma fulade fo na ya soro na fa be silamo ka ale ku be nyugonya jahiru ma kalu be nyugonya kono na lawa ma ko harin na ya suratigi mun mugo ya kan na fate islamiyya ka ni islama ko ni dedo islama ka tonya na mai la jinya kono ni be ala bato ni hera ko ye hera de islama ka to ni bi ka bato ke o ye hera de ni be e wa barani mo bakke ka jiri bolo o ye hera de wala nin tigila mugo ko be nyonya jahiru kanu be nyonya batinu o de kanyi wa huwa qad urqisa lahu an yukfara jahira inda likrahi bon nintigila mugo no ya kerai silama sariya no ya ke nintigila mugo ko aka kafira inke jahiru la kala wa kenimana la karabali boloka silama sariya no ya ke nintige ko aka kafira inke jahiru karabali boloka fal awla an yata'awwala
me nin tigila mo nanko anka aka kafira inke jahiruka nin kaka aka tawili fanake akausa ka kafira injeleke wa yuwafiqu jahiran la batina aku benyogonya jahiru la kenemana la me akanu benyogonya konona la tawili ya jumai abena ahmad ibn hanbali tafo alay sabatira ne ahmad tilena fi khaliq alquran mamunu yedoni ke baga wala jarabi ayeddo faga kadodo kasola ka dementige dowla bon do usrana fagali koro do furan sirana nka saraka na tige uye tawili ke tawili yedumi ko alquran wa tawrat wal injil wa sufi ibrahim wa sufi musa maghluq ko bolonkoni duru kete ne doni ke baga mbolo ale dusukun kono ale kambe ko bolonkoni duru inde danfenye quranate mais masake mbolo doni ke baga ko nin kitabu be danfende pour ube kishama chogomi kuba fo ninde matawili ikan ni nyogona ke akausa ika kafira injele fanake na dagaran ne goya keriye ika kafira inte me ni bahara ke ika ke ni tawili nin chogola fanakani amma ija kana fi muwafaqatihi wa adami sabrihi dararu ala alislam bo na yasur mu'min nu yu karaba ko ika kafira fu ni ayu bo nyogonya kafira inkelela ima sheka sabali atora debe silamiya gorobalika fa innahu yasbiru nin tigila mo wete kafiri kuma fu hari jahiru la ibe sabari ki fakade mado ay difference fam fulana de fulani ni mo mi e karabalika kafiriya kuma fu ibe ka kafira ke walete e yere bado ni e kafiriya kuma inke hari jahiru de la ni ma ke harati dusukun kono atora debe silamiya ka ebe sabali ki fakade ebe sabali ika faqadi wa ghad yajibu sabru roseminu kun sabari beseka wajibe kayre abeseka wajibe kayre ka sabali ki faqayre li'annahu min babi sabra lil jihad fi sabilillah parce que eka sabali sisa abe komide jihadure ala kasirala wa laysa min babi ibqa'i nafs eka sabali la nyinete kunnin ka tode eka sabali korofule saybe jihadude la ولهذا لما سكى صحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أقول نند كسو تمام سيبو يا يرا تشيدنا ما يجدونهم من مضايقة المشركين مشركو يتشيدن كسيبو دغولين منك كوكورم مكة كتورا سوغو بداوكا تمام نانا أونيفو تشيدني وبي بودا سورو تشوغمي تشيدني جمان فويه قص عليهم قصة رجل في من كان قبلنا kirenye mo cedo de kakisa fuye ce min tamina anye bi anna al insana kana yumsatu bayna lahmihi wa jildihi bi amsat al hadid wa yasbiru ko kiden ko sebo mara ko ye sabare de tora be daw ka ye sabala ko raka kyawlare parce que mo tamina unye u jole nege fim penye u bedo suru u fari korola ko ka sogo bus ewa eba penye kabo u kolola unyanama me oma uba ukadina kono de mogo dobe unana ni shide ube boyin tiga ni shimenye kada ukunkolo chamanchira kudayele fulaye oma ke sababu nu bora ukadina la donc aye sabali wa yasbiru fa kannahu yaqulu lahum isbiru ala li aja wo tide nyen nin fuye cedo kera ube nege penye de ke ka awa sogo bu penye kabo apolo jela mo oma labo akadina kono de abe komi ciden ko otigila mo sabarela de abe komi abake ka sebon lasun ewa tora min bake ka kyaw fanaka ay sabala korode ولو حصل من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت موافقة للمشركين وهم قلة لحصل بذلك ضرر عظيم على الإسلام سيبو تنبي مكة وقت من نكافر بوتورو نكافر تنبك كم من سيبو في كوكاكي ni sebo tunyake awakati atorabi ayasuru sebo kadogo maka muminu kadogo maka kafiru de kacha bo ni kafiru ye munyina u muminu fe ayake atorabi islamia ko bate sabate islamia ka atorabi islamia ka odi ato ciden ko ka sabali tora in korode hari nugu fagari wal imam ahmad rahimahullah imamuna ahmad fule alaka nema fil mihnati qur'ana kala jarabin konona la mihna min yasuru fi khalqil qur'an la jarabin min ya ahmad ibn hanbal suru al mashhurati la jarabin min bangalendo adonendo law wafaqahum jahiran
لحصل في ذلك مضرة على الإسلام ni ahmad ibn hanbali tunye mamun munu nya nyina fe ko akafo qur'ana ye damfende ni ahmad ibn hanbali tunyu be nyonya jahiru la ka qur'ana damfe nya fo o tumbe ke tora islamiyaka atumbe ke tora islamiyaka wodi yato ahmad ibn hanbali sabarina asabatira abugora uba bugo abekri uba shiri fare bwala abakri aba fufu na kirina uba fone ka bo falela adalen betoy kalande umbe na jibo aka na bora yere ka mona beta kasola ka do kasola ka shewu shiri kan ne jolo kala ube bugo li kala bugala uba bugo fo fari bebe tige ni joli ahmad ibn hanbali ko ka fo qur'ana idam fi ko atafu ni ne ko na har ka to kasola fo kalande ndo donnaka ako ahmad tora bonyani kasade tora bonyani kade qur'ana dam fi nya itafo ahmad ibn hanbali ko cheyma ako bokene mare kaso boyi ka kene mala na kono na laje kalande mbora kaso din kono na kene mana ya bella ako ahmad ako kaso in kono na ko fela be hada ma de beni aka biki ana papier joleno ko bi ka kuma de kono de ni ahmad ko qur'ana dam fe da be sebe na ko dam fe to de be sebe fo kata jiyan wala be kala bo ahmad ko yala nebe ninja mawuyi waya ewa halaki kinyire kisiwa ne idebe toala ninja makato chiaka qur'an te damfenya ahmad ibn hanbal ay tora sugu odi akira imam ahli sunna wal jamaa ahmad ibn hanbal kam majlisi na sigira majlisi la mugo ba duru ube min kachanoy 50000 ba duru ube min kachanay keme duru ulube hadisa sabe mugo tobe aka adabu de lajedro ka adabu tala mugo babi duru wode beta ahmad ibn hanbali ka 5000 aw yajiduna ulude beta ka darasula ne mugo keme duru doronde bake ka dersu seba nofe to yimbebe akoloshire ka ladabun adabu ni jogo nyuma munum babulu bulu ta chogome tuma mi mamunu dantigira kade ka wele ku kana nayi bo konna ma fo qur'ana yaddan fede aba faga aye bamuru do foshi o yasuru mamunu bamuru do babolo o be foroko de kono na ya foshi foroko kono ni to e ka kisheda ate do aka foroko kono bara abi faga de aye bamuru foshi na amara ibn hanbali to ya yada ako sogoma mbe ahmad ibn hanbali wole na ma fo qur'ana yaddan fe mba faga aye bamuru ayada kalanden do bolito na amara be kashi ako mundo ako mamunu ka bamuru min na ya fosi ni to na te do foroko no fo aki ifaga aya fosi ni to e kada ako sogoma jonna ko abe sori kama ni ma qur'ana dan fe fo ko abe faga ahmad ibn hanbali ya sallijita ka salla ko allahumma kfinahu bima shita ako ala nekisa ma kisi to go minyeja sulla ba kibariyana na ahmad ma ko mamunu sara kibarana ko mamunu sara donc ahmad sabatira wa abdullah ibn hujay fatanyo fana tafo an ka tawsir la suratul nahl kono ko man ka wakati masha wakati fente saka dafa haribiyo bo masaila min fora ya fana donc ka famu mo min ne karabara ko ka kafiriya kuma fo na ya sur e ka toli annafa be islamiyaka kafiriya yin foli kenema fana uba keli kenema torate islamiyaka adagara e ka kafiriya fo pour e ka to janko na ya sur mo de e ka nafa be islamiyaka to go ya fulana na ya sur mo min ni kafiriya foli keneka ni hari ni karabali a tora be islamiyaka e ka sabati kifa e ka na fo de e taye jihadu de e ka sabati kifa ahmad takira no nyogonyare asabatira cinya ka sira sabatira abdullah ibn hujay fatamba sake do de ya lemina ana ka jama masake kafiri awa akoshi sa muhammadu dina bola mbin kam maratila ka tilanje dima akoy kam maratilanje de e kam marabbe ni e yire boray ka nyema yala ka dinnema konne ka bo muhammadu ka dina lante bo nte bola awa ko wala mbi fagade abdullah ibn hujay fata ko bi koroke atara ashiri yoro dola ka kabinye kala tigun wele
ko aya baga baga de ka fu ye kerefe ko to ka ayeto ka binyon fili katama mu kana shamare pour aka baga baga abe bo aka dina kono tikomi binya kala tigo bake ka binyo fili mama sege filula akwa ya bokana aya foni kanu ya foni aya do sodo kono tile saba jite dama dumunite dama tile saba dafale aya suru aya do minogo ya mina kungo ya mina le sogo ani dolo aye uludo ka faraka sokono ko aka dina ye nunu haramu ya ka abudu nu ayu do ambe yelala uye dolo yini ewa sogo le sogo uya faraka sokono wakati kelen ko ko ay tasisa mbasura yudo ay dolo mi utara ya sura mamma hula unana nu ye masake ko mamma hula de akwai ta bokana utara bo unana nai ako munna nin le sogo nin dolo munna imado akwa daga renye de nka sariya yere lan ka dina yere lan hata gira tile saba madumuni ke dumuni temula daga ran ku dude me nyu dunu to e pour e kafiri kana yere silamiala donc daga bade ba bolo daga yi abe tade ka tulu de ba kono fo tulu imbe wuli mogo mina de munun ba bolo e abe mogo mina na ba fe kam min faga bi mina yinyana ma ki bila tulu wuli lende kono aye mogo do ta kabila daga yin kono Abdullah ibn Hujayfa ta nyana tulu wuli len kono fo asara kono ewa ko sisa ibena bila nindela ako ka poli de be ubu yele ni poli de ki jigi daga yin kono uye Abdullah ibn Hujayfa ta uya yele poli la a jigi to daga yin kono kasira akwa ya jiga le nyana asira na de aba fe ka bon Mamadou dina ako aya foni kana utara na uya jigi utara na akwa kera chogori akwai nyana ne kasira ko min sira na kado tulu kala inde kono wa makashi o mandai nka sira de ninkele de fulenna na do na tulu kala mai na dro ninkele mbore na dro la jabali banna ntum ba fe ninkeme de ka kenna sisa a kelenkele ka bo alaye ntum ba fe ninkeme de ka kenna sisa ninkeme aka kelenkele mbo nin tulu kono kala jaba alaye ko min to soro de nka sira wude masaken jigi tigira Abdullah ibn Hujayfa ta ko sisa ako nebe ibila ako ite ne kelen bila de silama mina lembi buro yeba be bila iba be bila ewa masaken ko nimbo o fana ke ewa mfana ba nyine fe bin kunkulo ambarase ibin kunkulo ambarase parce que kafri kunkulo ambarase atebe wuluyo ne iye min nyine fe mfana ba nyine fe bin kunkulo ambarase bu be bila Abdullah ibn Hujayfa ta yaye ale ka kafirin ku ambarase pour silama nunun ka kishi aya kun ambrase silama mina lentum baburo aya be mina aya be di Abdullah ibn Hujayfa tama anu nana Madina Umaru tiledo tuma me yaqisa yum fa Umar ibn Khattab Umaru ko ako be ka wuli mogo be ka wuli aka Abdullah ibn Hujayfa ta kun kula ambrase ne folo ba ke folo Umaru folo yake sebo to yake donc la ni faram fansia be ni yoro fanala mogo ni e ya do ko ni eye kafira ko do ka tora bel se silamiya de ma e ka sabari ka sade ikana silamiya la maloya inshallah waqti sayra subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bismillahir rahmanir rahim kitab at-tauhid babu ma